kisio chuchu pandu beta wa Eviani Katangini bukatikati ni ndini wa Eviani Katangini masitwa ni Alexander Kilonzo. Alexander Kilonzo ekaata. Alexander Kilonzo twazi ni muthukumi na ni mfanyi biashara nondo wa Daily Bread. Asante. Tuligathi no nene ngani wetu wa omonde twambia baba kubyo tonyorite utongoi wa President William Ruto ata. President Ruto note murate na kwasia promises yake ila wathite mwenendi kuila wanitie na kuila mbingi utanitie kwa hiyo notambo asia below average ona kutoka mende kwa seneme ku nimeanisie mende yawe kuna kithu ni sini wisikana nimekona kithu mayasa ni manitie kwa wa more below average na yo tone ya politics wa Kenya really ata tone ya politics yue Kenya ndine ya politics sia all the country nisili kila tiketa economy nisi tuikie ni nota sio tome wata weapon wako kitaifaidisha we mweno wala walikai politics tiko hiyo faidisha ola wale to serve wa ni ndine wa mundu la sakwata motongo oyo ndo kitu kuona kwina mwekanisyo wa ndeto ngalake ole kima president na kino nonye nona masonge ye na tindeto nzio ni ndeto sia numanga no ni chao kietete numano ila twende na ukosi kila getie threats kana numano isu no nase ndini ya Kenya ne kwithwa kwina policy imwe itebo maitabiti thio ndini ya katiba yuni we wona patwikie bomia threats niwe withukiwa na iwe kwimba thina niwe ku spread inizia kwa mfano ilangu ngama nasie alano matena agenda obvious kila mundu wa manani mani siao na ungama nasie akasongo ndio mani sio lawathi wa inawa kasongo mundu ni waelewa ni asiata kwa hii threat hii insult nisio itwikie nisio sio spread more easier situmika ta strategy na dhini wa ndila ya ile temba na democracy chuchu kindu cha ile tobe tukithwa kisa hivi la we have a policy the rates is not accepted at all no nasi tilienda temutua museo tondo i threats izu nizo sio likangitha sio ke emotional na ile sauka ngina wese ile sia alikela eta wa batteries wese ile wabiki abantu ba upua yue akakukuuma akakukweta una agenda tutakuchapa akakukweta kasongo the people with that side wanachapa so twikendo chale tosiwa kwa ulikumono ani kibuteti bandi ya Kenya wambie kosa molo tusu ambwa na mubakata timo mana siendo personal you siendo siukie personal na kwa first of all pa Kenya you siasa ile itwikie ni sia self interest tiate mundu enda kolika utetini akatethie kisio kana akatethie nende mabubu niwe wona mamiosie as a personal issue pesa ile la mundu echenda tachake we mwene ni moli lo kana isu sieta public office kana sieta public seat ila wailete osabugo kakuthukumia nende wea yes na ni wailu kweli atongo igumia ndeta utaino na tena menene ya wandani no nasie ti wailu ni kwithiwa kulingana na katiba yitu sindu imwe ta isu na kuya threats kumbumanga kana kundikela itawa defamation ni nailetwa kose ya mutuo lakini belingana na witola inawo pe undu to makumwa keza ile la waume wake bandani bae kana kitani watungithia ni wasemba sembwa kotolo kumie ko yububwe mutuo waleto imba utileta site sionde ondu musinema wetesi utilanga liko sionde na ni kosa wa mutuo museo wa policy pakemba pena policy ya mautu asuma kwetetwa ni wana siasa Bathanya wa yo president Nweze kana ulei maendelea na kumumwa na akamatongeza sia kweli president waleta usongia ulei kana ni waleta usongia ona omwa
president lei on then is a national leaders not as of them isinzia tondu president is a big person pia ndo ameitwo lei it is the time minor those big seats on then otima categorize as a national leaders na kembwa moene nimekuma na ngaliko kwa ngaliko so what we are going to expect on alamendi bae na generation yela yukite tutagrow na hiyo mtuo kama kutaletwe a permanent solution. Wa rate President Ruto wase is below average. Kwa kumaanisha is not delivering the delivery mind yo na kutwika wende kwa sanu ku deliver atongo yange mangalaka yolie vo babu wa no measia kana dailete kwitha ayekonia na numano icio lete kwitha ayekonia na maundu ala me obini ya mwene theta kisomo na mbwele ende ku displace ando inge Ruto no deliver kindu chambe nye kwako no nasi President Ruto no fail it na ndisa ithila ndio mshutumu muno ni kwithe wandu ala titona asema advisor make ni moma ile temba mai munenga this kind of guidelines na mai mo munenga o president yes I expect take anything ko promises singe sia president atongo yala ina moka nando ala ina mondini wa sumbe wake na la we na mondini ya cabinet yake on then moma failed first to this auka o president tondo you president there's so mana ministry na ya education thina mwao atambito atapwa nando ala mendini wa education ministry na ya health atatapito nando ala mendini ya department ya health na ministry ya health kemba mathio monenga the right procedure and the right things which is going on there president they expect yaka deliver anything so not as a president they as an overlocate and magema overlocate totally yes na tu wale to masukume ya kwigithia kana ne mathukuma kana no mali to sukume ya president nondo ele kwitha ona akia ikulia report thili ata nondo wasia no wale te kwitha mai monenga report baba baile na baba ile ni wena asia president abalukite nandu make on the way atongweti nangali ati ukane kubaluka undelewa nwemba achange iyo alange ala biria ala wina mona makanga maimio mutavya kana kwina some issues panja nini ko undelewa wa mwene no balukie nandu make on the not as ne mabalukite and they are not going to take us anywhere timatavya ologo they are not doing anything kukosa kwitha na sindu ila makeka nende mamina na usakuwa nikimaki kwa ya numano yani kwitha president afailite ndi no thoko mwake ni kwitha ena makasiriko makotabwa obwo ni kana kambia kutongethia kana uyone chao ona itigwa the truth is bitter ukaili otabwa ologwo ukewa no yesukali na wese nesa no yetila taisiana newe wa so president nitielewe ni mundu na tondo wizi waba ndio ikite na atabwa logo that is the resort hakuna resort ingine resort tunaweza expect kwake ni hiyo maana tukimwambia ukweli itamuuma na ukweli ni uchungu so we understand the resorts na chenye anatoa sisi tunaelewa ana anything else kama hizi sekta zake za barabara ametaja zote hazijafanyika na ukimwambia ukweli hii barabara ulituahidi ukatuahidi hizi miradi ilikwama na tondu hizi zinaweza ziakwamie kila kipo cha kusungia ni kusungia ironically tondu wa mchoma so there is no hakuna kitu kingine tuna expect ni hiyo tu oni batonye ko ketha esungia na makasiriko mako tabwa ubwa kabisa siasa cia numa nilo tukusire chumwa ke kwambia wa kwambilelia sina effect nya kwe mwene nditaide yu siasa isu cia numa no effect ila sibo kwa mwene ndi mwene ko yithila ayosie mundu la kwifanya ola wisie kiangozi ya kondo tondu ila tio kwate kwata ni ithio ndete kumange itisa ithi ate yumanga mutongo yola wina maono na ila tio kwata tambe yo mumanga kana mbe umangwe saidia mwene ndi akili yake ne kwimba the brain washed na yona mundu tayuete ne we mundu wite muno wina chongo kinene wina bithi inene
yu mundu ucio lo kuyaungame kemba no kuyaungame ba kesi yube mundu kuikuona mundu kaide na igwa isa muno sadi kileli otembuka kiongwe kinene na kai jumwene ndambe yo muchaji in that small things huu mtu amekula sana huu mtu kichwa imekuwa kubwa sasa mwene ndolo kana mundu ukilo kwiza deliver huu ngitiziwa ni wa imiosia ni watie wakivetie brother ake duisa ithila yuta ambaulwa huu kijana alikuwa na maono ya watoto wetu ya generation yetu ikuje kukua in a good place lakini saa hii tumeambiwa ana bibi ana nini sasa hizo this is not kind of leadership wakati nilisoma qualities of leadership sijaisikia kama hizo vitu ziko tukue ina point ana Kenya nimalete kureject atongo yala mena uneni wanai in Kenyans even is not Kenyans binadamu yote mahali kuna uchekeshi ndio wanaanguka. Kwa hiyo maketa menda na wala uneni wanai kabisa. Hata unakumbuka kuna kiongozi alikuwa anaambiwa mtu akoti kubwa. Sasa unapata huyu mtu hata akikwambia kitu unataka kuangalia hii koti kubwa ni gani. Pia tumeambiwa huyu mwingine masikio sijui yamekonda, masikio imekuwa refu sijui. Sasa huyo kiongozi akiongea mweme ndia gemba anazizendi ni newe mudongo yo matui matabie no motie ni wiki hata. Usually those are personal issues not leadership issues. No nazi otongo yuzi wa numa no nweza asi ante pandu panene muno. Kuwa na menda anasendula negative. Hiyo ni kawaida. Hata ukienda kwa Biblia wengi walikuwa wanaenda mahali ambao Noe iwake ake ngalawa ando inge mayaenda okavuba kwa kameenda kuikuoya kwa unywa kuoya kwa kuika sindu isu funny things so even today ndukazi expect ando mai palabe na uwo ona bagemba be pastor ku campaign ya preachete no ngiba yo ku campaign ya kunete disco wethela on the mind ya kwa disco mati ya kwa motongo yo woka pastor yo motongo yo ku campaign ya ena pastor makambo zo mambayibo ndo mpwethelando lakini motongo yo lokoi ena nzamba zio kwa ivya ngitaneza wiyambaithila musabala bona mwapo wangu ima ikilanga ni abumo wani so that is the nature of the people na tunavaa tuwaelewe sisi kama tumeshajivalisha kiatu ya uongozi neta ile tembo atese mind of the people and the behavior of the people ukesaidia tio balance ndio isu na no kwa na mitandao ta yusu kumeya monombo mano ino siendele no tuithia president no nenie withia kaenda kukaendie viral mitandao ina ikise kila kintu no kuona thitethecia kwingi banja inumano generation ino tina yo kana binda yetu yuyu tile binda ya mwingi kama emete thukia saa sita kaka kuna kala kawathi kakona yuyu ona before inywe mindi ya moto tabesindu simba ito bikiye na wesa ithile inyo mwetu ete ya second hand news kaindo kaka kende ya ou na kindu kila nase kiuthi gutethia ni kuigukemba kwina kindu kitawa policy ugesa ithila umundi wisi wa nyabangita bakwitu Kenya wethilo utekite 30 malijuana is illegal na wethilo tulete nduka ya mundu kana wikite laita wa globally with whatever is illegal you know tendie kuikia mikakati na policy we say the if you Betty you are my opponent nikikutusi najua hiyo sheria inakaa aji lakini zaidi hakuna sheria na wao viongozi sasa hivi yao mate kwa ateni kwa NCIC bado kwa miao ya kosi ya matambi ya tongo sasa hiyo NCIC hakuna ati sasa ve mia otondu alama ile tosukumea ni mete matusi so NCIC kana NDTC lazima ile to take actions sisi ile to newa uru ugeza ile lona kema motongo ye kiasi kiba na sheria te ya baye munene na munini ni wose wa sheria kwa ugo na kwanza ila ya ilete wona matusi mambo imba me regulated yo wase information yetha yambio mubikia tuyo kwa monenga lakini likana kwina AI ibo that is technology labda wa consume information ilete bono ndo wa AI
so andu ni mailite kwitha me very careful pia. Yes. My consume information isu meonengeria kwa mitandao ni mitandao thitethecio kunya icha bado ve AI na AI ni wewe ugamuso ile haya kwenye nia kuna njia ama mahali kuna moshi whatever moto iko. Kwa hivyo hata hii AI ni AI is matter of magnify ile tulikuwa tunaangalia kwa biology hii wanaangalia madaktari kuangalia the two tiny things venye imekuwa kubwa. AI ni kama ile flood ilikuwa inaendelea Nairobi. Ulikuwa unaona governor wa huko na president wakiwa kwa motorboat wanaendesha. Tunajua kukuwa na motorboat, hakukuwa na mashua, but hiyo inakuonesha there is something like that. Kulikuwa na incident kama hiyo. Waweta yolo libina lilikana no na tongo yengi tamai mero ne uya nondo ingi waoneka president alikilelete na endo privatize sindu siki babakanyo no kuona we mwene ta we metro no uya ni kwitha we asiti toyo na ise safari rari maika ambiyo umefund ikafandia oni private sectors kati wa sindu ingi no kuona amwe matongo ita magavana tamai metro ni uya tase ta governor wa county lobi ndonse leilo mawe amwe mai kwitha mai kwa national government no kuona atongo yasu tamai metro ni uya na uona nia ya president ni mia onaekana na Nairobi no yekana na nia ya president atongo Kenya no tamai niwe ni uya kuthio hata tumasembe thetu tizo ni Meru malunja ngavana wo na tono the nola wende ba Nakuru na thina ni mbinge muno ila siende nthini wa tongoi onateka ni amanga avana enda nginona kwa ma women rep kwa ma senator is lot sie thantatu kuma kwa president ngina kwa MCA baende atongoi maingi ukaiya babandi withi launa kindu kila manenganita as a promise yona saingite kwete ose ya president yethoka tambiye onde na niguo wiwa saingi satani saingi okusa amana ndona mundu no ni wanywa ni wathi kundu kula kutailite ni kana kwa mfano ni wathi sindu izo kukuya ilabu isu ni woka kwacha na akundwa ni chawa yaze satani izo saingi teka yo wa satani mana atongo ya ingi ni mabalukite na mabalukite ni kwithiwa sindu ila mailite kwika ni maimie kwika na maimie kwika nundu wa kindu kimwe kindu kita self interest pa kindu kingi wena numa no isu ni siothe si atete kusinde ivyo la seki bathokani ondu na utapia kwa alama katethia tondu kulingana na areas isi etawa community kana regional areas tabau itina wenda uzinde kibila cha Mount Kenya wae wambe acha laila masieto alama thuku ondhoto na kumanenji kumya munukani na the same way wa this side yesu ya lake area umya masieto alama thuku to na umya melekele osaidi wa mountain so kwikula matanambo kwa taila democracy nela rights but niwe nasia isi endo isu ikatuma inenga enende motongoi otethika undu onoma atongo imaki tete bande akenya nitonie atongo yange maule manendie kanisa ne masi wakulika nikwitha na kikindiki analigitwa kanisa neso nituonete muno rigathi gashagwa bona atongo yange maule maithi kuna maithi kwa moyo kanisane no kuona atete tame promote omwe kana me promote mwane kono ndo aise kindiki no aneni asia moka gokwito manene na ndaya pobe bando motiti utaile tothi na wala waile tothi thini wa nthila simba sina good terms of democrat mundu ni wailitiitie kivila onako kaitia kwenu kwa opponent yake yukindu takiki cha kwasia neti utumia power ningisio down grade na ningisio thikwaisia atongo imamu thembo asuna atongo yala meivilani mutongo iwonde wikivilani iti understand you have that power, you have that capacity na you are serving people in whatever way ko huko kakuandamaini mutongo yokite kwaku kana area fulani nindi wende na kuyanangia kalaka ni wiz kwati wende na kukaolanga na wabo wangu ite ibika next year we olakathele oti wote kindu ku serikali na uleni ya ume promote mwane ko nondo methita maze uleni wame kwanye nendi misingi ni yake mbai no tasi
serikali na side ino ingi yoteti te yasia kana kuyamo mekuania ni kwithiwa yona pe kindu mukweta kita goons nenesi yethila kila mundu ni goons they depend we side yiva kemba we side yoteti we wasia wina wathiola wina wano teti kosoa serikali wayithithila nthini we serikali no batwika goon na gukemba wi nthini wa serikali na iwe saithithila kwa bahati mbaya kana kwa bahati whatever wi nthini wa andu a meukosoa serikali ni watwika goon nimona kindu kila kizo tutethia ithia ta enenthi nitambo thitika understand ourselves na tithia kokengwa na tithia analyze everything before kwamba thina wave tondu yuko ka ukesaithila andu mangali kwa kwen maina o na mangali kwa yengi maina o yuisaithila no tola mchezo ya kubalukanya ala mena bina mwingi ola wewe ukusia kanda jua ama akuzia ni mama zinda ndwiza ithila they have no agenda either serikali kana uteti tina zo scrutinize ne kwithiwa wona mbasi ya ne na mbeti friend yaku wali kabo ona ndwize meambata ndwize mabangite hata junchu kino wona kitono thio twase ithia ta enende na ni chocha lita kwikwa ni steps zi baselete kwikwa ni kana kwikithia kana ateti ni mathinde ni maekauma na mogo ni wacio kithe ni wisi kwina numa no kwitha mogo na kwisu angeme umana very personal sindu sitaile kuma wandani sindona ithi ya Kenya tutaisi lakini twaimanya ni chao cha lida kwiko gigithia kana tongoi ni methona mogo na ni manenga nendaiya kindu kila kitono thio tethia tongo imembo na mugo ni ithiene nthi na tongo yala mena ugo na ala mena intelligent ya kumana kana one ukembo yenda mutua wiliata tiende na kuya enenthi no seo mutongo yona ewa kwen kwamba education easia ata na ndwamba mu analyze ndukambo imbwa okuetwa ni la theta wa wave kana nzebe ni kwithiwa ni wenyu na emo akusia ona gemba endeta ukimithia itingi ni walete amba analyze weta mwene nthi wekebeti wili ba yende ndo tamanana mako wimba wisi mwana nwende a school mwana nwenda sibitali nzeo mwana ena good facilities ya area la wikana wikemba ithie mwene nthi kana ithie andu ala mena kautoni kukwi matono tone vya kusomethia enenthi isho ta isu tikemba tina atongo ya seo na kindu kigite kaikumina IBC ni alite wosi ya matambia tongo ila mena oneni wanai ondu thio ni ailite IBC ani failiete kindu chambe IBC o kindu naweta yembwa na yo kwetwa ni lanzebe ikaze ikala saiti no yote ti kana ikala saiti no serikali ukesa ile la matambia ti mawe yani na ti fair ko IBC na yo mwene ne yailete ko act ondu yitawa zambia na independent ne yailete ko act ta yo mwene ite kwazia ithe temanga likweno kana ithe temanga likweya IBC mutongo itosu ona kemba ni wiva kivila kila ui na yomya matamushi tasu a good penalty disqualify him or her akai kando juu ya hiyo matamushi chuchu hicho ndo na kwa device IBC na IBC ni thito ithiko unondo tulikana ibinda ya wa Muthende na Karishi iwe kindu cheke kie na tonie magitoka na baini IBC ni allocate IBC ni za nota alama bukuta soma ama history onete museve zindu ziata wa kibuito ko une mutwe withito wibu kibuito omwene ambio tangaza kulwa na akulwa oize winaze wena ndethu la wasina ingi unaende no ngi unaumio yumare ya mchembukati niteona ndatu ya kula imanda wabubu mindoni mbomas stikuwe githekani so IBC nayo mwene yailete ku style up na ndiamba ku act ta yo mwene tondo yaende nayo kemba yekituo chambe kwasi ande anungo na tathia kitwa mubuko ni serikali IBC kulingana na undu ekwekanya na mekanilia le kweka no tene nondo zindu ingite tendo mea tondo tino la ugo gwe yani ondu mbaibo tekita ate mbwa tisi
Yesu akoka no gakulu akesela bantu izeba lokesela nite nondo meikani itimene tukila nilanga likona kitu nona governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior no wetie kana Kalonzo Musyoka kandaisa kwikana numa ona imwe nukona bebata wa Kalonzo kwikonia na tongoi yange alama kumya numa no isukula kwi president ma otuma maitongethwa Kalonzo ona konye mwene no nasi ndito no witness ndeto imo waesa umya nthuku lakini nyene wa AIC by the way na ndisoma klasi nineiwe anana pathi lo matia lakini muika abunganiwe iyoki yimwe na iwe mwalimu wa klasi Kalonzo timu ya sembe weka ni kwithi wa yana anana ona maumana nitizi anana ime kumana na Kalonzo witu nde kumana na itizi tika mwiki iyoki yimwe na mo lakini membo yake tu ni kimwe kwa Kalonzo kilate to nomo kumunenga eko ni mutongo imusio nthini wa Kenya yonthe na tiyaisa iwe na ndeto isu simbu asisi au ona ekwata ona ila wa site ya Tharakanithi nitonie aume mayunga maka anena maimu eko maima mubunge anzio ilengi unaendete kuo na that kind of tamundu itinoni akiti ondu Yesu wako na wametalisa akakwithangelanio na wewa nduitethi ikitomea ithi inywene ko ni theta ilite kwambo isisi atikata no kenda tikono tongo imusio wa uni walite kuenda nyana monda kamatie niwe nasia ona tikuthe tithithia kalo o indo ndisa kuibathula thikale thithoka ni thikala bubu na ndende ya na uwayo o isingo siende na utitingana tombe wisi bubu atheneki oke tukora kama thia ithie taene nthi tiso muya ebete kana nieka ata ekale bubu ena ulotongo iwake wanengiwa ni Ngai utena topic isu nena nesia no wana mabisa ma polisi monota mekuatia wasi undu meota kwa serikali no ndo asisia choma nasi masi yangale ko yole yilika kondo kana ibala nyambomba no sioto no walinda mwana inchi ola wa ikitengela Antonio wabalani na wabalani mabisa ma polisi no kuona mabisa amate uthuku mauyola wo maketa kweka kila me utawa ndine ya polisi dia ndo manene ya muno lakini neneze sama issues and terminologies ya ndine ya polisi ando azima tume yake ndo geta chain of command mundu uzu atume yake ndo chuchu na othote kembanga yakato tonethia kwikala ndine wa ndino yitu na tiyambatanga tekoko ko style up some issues ando asu mundu la tailite kwa accuse muno no laiva yolo tondo ando azina gwa beke no matume yake ta chain of command wathiko ke kona ndambao na ala matume ya ila thiorita wa follow the authority, don't question the authority mundu uzu ewo wake kombe ne kuiko wake kombe ndaze ke kombe no wani wachaki you just follow the command first mundu la dailete kwa accuse no laiva yolo usukumya order that is the one person who with a problem it is oko kwa kweli enende makakwata maendeleo kitha tongo imambise mwekanisi wandeto no isema energy yo matungi ngale kwesu na yuno tamole to ni mwenende kweli mwenende akakwata maendeleo kuma kwe motongo yolo amusakuiye kethi wanda kwetio wake pesa mbabe bina muno mwenende kukwata maendeleo ni kwithiwa andu ame ukita na kwithi utukandu isa ile mano ye ndo isa lo na wolwa ni kalu kuseo cia bandu ko uno tambe as totally kemba be na tongo tewa mathika ni sendeto isu na mutongo wewe umyandeto mano mutongo yusu by time onemwe okuyimbwe nayo ya kwisilia about development akakoma akamwa aisio ko ugu ne bandu esilie kala kalu kana kala ila hospital unenda uthie ka 1 2 3 esile tiondu one ko ikotongithia atongo itazu no tambe ziaze tambe yobula tibetete so mwenende ambete kwamba gaele kwamba uthungulwa mutongo thoima mutongo uloko ndosa kwa na mwenende ile tosa kwa mutongo iwili ara no isimoka amena munuka museo
makamba kwifanya nyine musio na wamino masakwa maithi mayalioka aine thi matona mana mutongo yune musio ata na we mana kana ije tola wamitoke ine ndi mola wamitoke tona kuona majima na kuya na okae tunenye neza toyolwa yo mwene ndi alite kwikata kwikithia kana ni wasa kwa mutongo imwailo no nambe asia yu mwene ndi undu we macho kaindo kala kakuka ta mutongo yunge waisie akwa amesuo na mbua kaindo kukuno takabetitwe wakati ni kwithiwa mutongo yuyu no kuyamba usigwa qualities yake na characteristics yake na bado teyoko mulikela kinthini teyamba manga mundu we na skills yiva kemba we skill yaku ni ya 1 2 3 teyima na wandu tukicha 4 5 ko unye ndio na mwene nthi yukanena thina na nuno ni ebinda bana ikindu kinenda financial bill ila yabetitike ni woni atongo ima sembanga nigwo muno ni kwithiwa kila moka utabiando ticho maindie kwika nange wani mabetithia na maya sembani ni kwithiwa mo maimali kile ndakani isu amakemba mezi ke mandakani isu ko yu saidie nono nambe asia by next year come next year ene ndi member me macho na imesi nesa yuju ni meudhi kwika ila yeta wa good judgment methi ujaji mundu kulingana na matokeo make na meko make na mutuile wake ndio na kana mwene nthi no kuyolika thinosu onalikile na tithi totilikite nitiende na ucha nitiche nila yeta wela ila sai kumebabauka yunende kumbabauki kwa isocha now we are in a good safe yeah wapya kana ni kucheye na ni muthi usakwa nesa lakini twasije ba emisini twese kura mingi sitha mwito ni alama kwa yamosi na mwito asoma aingi mo mai mitandaoni na methima kengwe manengo tumana twili masya wona eto nenga ino ila to musakwanda kana twete ambingi na mwasoma kama nediwata undo maile tosa kwanza yuma mwaitosu te mutandaoni onaiwa wesia kuiba mbe witu tondo yuma mwaitosu ewa kastoli kamwe ina while ije sikitio twingi aba mutandaoni ame mutandaoni weza ile onaisi overload ye mwaitosu kalaua kewa aendete hospitali kembende tosia aende tosia omwaka wambe akimethwe liko kaliko kukunda ulweko ndakolo ngina mwaka katano oke mutongo yuzo nelo kamwete ndeke kana mwete even yamuye bu akemba alikene kala katu akimithiwa nundu achao the ila wa evolution niona nitisense zesindu mbingi muno na enenthi especially maku kwito Kenya nitambiye kwenda ku approach ila nthi tatonasia sia improve it some years back ago yeah was a na kwa approach in the let's say improve it some years ago no na tweso bika Singapore aye idete yenda Singapore tondo taende to kana ni no ne wailengite naende Singapore no Singapore ithie kindu kila tienda tikitembwa tina good country good with a country with a good governance leadership na corruption bimba free zone corruption ithie tiendo thio twika kaze na tiendo twika tienda kwimba ithie ta Kenya we want to be as a Kenya with a good terms good govern ithie ta Kenya tiendo twika ta America kana Uganda kana whatever ithie tiendo twika ta Kenya nzeo thina tongo imuseo vena vata unukuwa na vevata wa media houses kana mitandao ino ya mikumukanya kiomundi kusiwa kunai chendeto imwe tasia numano ni kana si kati mono nona vena restrictions ya liteikyo ubo wa media although ndi specialize in a media and specialize na siendo ingi nyenese media is to air out so it's about you wo ukitoa negative let be air out ukitea positive air out so ndo why more air out mundu na kama na mundu utika kwata na mundu utika ya bench we kalomo bithite no la mwagi obwekebula mundu zo akaumania na kuze kijijine na kukuna tondu mindi ya nini ine mwamubithie mundu zo eza ukatukia bai napa so media it is good is spread out uchafu yote uzuri yote niti uthie mania
malondu na inzoi ni sieva izo nye no nasi mindi ya ifanye kazi yake air out whatever na ubone ni kwitha be ando meweteteka nao media ni yote these kunya ichendeto ino mono keka mwina we tandu itha ando ingi manama na no tamakwenda mambo wikiwa apart from that ni chao tuminukilia ni chao tongoi kana ni utona tabia tongoi ame na mwanganisha wande tonthoku ara ni kwitha ciambia kuya MCA ndetha yona kindu ndetha yona big deal kumya ndeto ta isu ni kwitha ta munene wake president no kuweta sendo ta iswi ketha tongo ya nene ta mutongo wa DCP no kuweta sendo ta isu na Fred Matiang'i MCA tha yona it's not a big deal so na kwanga umye ba ikendo nekwa nicho tona tabia tongo kila ndo na kutabia tongo ondo na mea NND ni membigwe mene la ita evolution ni mache na ema imie ndeto iwe kumya ingine otona umya kalaka kuna sobiti myake esu itano kasieto kalaka kuna sobiti uka downgrade nundu achao nundu amuthe no muna wonji chathini tiitha musele wonga maumya ndeto iteya ugo na iteya wailu sindu isu no niye mutongoi nunena no kenda andu athe matheke lakini metheka na mami no theka andu yui mambe yosoania na isilia inde tatheka ki kaita theka nganya ni kwithiwa asiona na mundu usu ko wailite yubu wi wamba iki wa negative lakini ndilikana wambia kana ando ingi menda isu na yuni wewe na kwati ko kati katheka na taiye kalanthi tilili kanondo na zebe kila kibeti cha toito hospitali wiyo ngale ya kwama cha hospitali kingi kikuite kana cha ijethilo na paracetamol ndivo yuki beti chucho na waka wikithekethia wikika ukikitheka na kiona no taila comedians kiona no kina Eric Omondi okuzunga sunga ba enda advertising ngima lakini azioka ina android board ndethe la cia gusio ndezi endete negative ko weekend ukio thio lower dignity ya tongoi alame kumya ndeto isumbathe kwa ugo na kuothuku Remino kile ndeto ciaku cia muthia kwa Moses witoa Mutongoi TV na pia kwa Tongoi alame nthini wa siasa nicio nyendi mina beti ni na kuyanye kwa ni site ya Matungulu West numite ngale kwesu na kiki etwa Tongoi andu ala onthe menda asia ni menda kulika uongozi wa Kenya nye ni umwe nye ngwenda imba mwaka ukite ni nthini wa Tongoi na ni kwete ite kibila cha MCA nthini ya Matungulu West Ward ni ngwasia andu onthe ala me nthini ya field yesu titi kemba nola uithiani no kenda mwene nthi ni woka yumba a good judgment we gutinda we judge to yasia we withiuke ukune maleve wiguke nandu mwike mwene nthi akaenda akekala nthi akaumake aundu mwalimu umaka Kwa mutongo iwonde ola kuendea na kumya ndeto mbathe mutongo iwonde ola kuendea na kwika sindu ila ite omwendesya mwenenthi naze kalaka useo winako yaende na ukananga na ndwa ukona tondu iti zindu comedians ila unga mababo the chandu na kindu kete chaguo ni mathe kasa izu lakini ila maiye kalanthi ni makwiki ya some negatives kwa uthie binda ila yobika na kindu kiti kila cha tene cha binda moina kukumya kaza ibwetina wa bitagwa ni nzebe aine kwithiwa mwikie na mweka mutongo yake mbwe na uguo na ija katumie rights yake cia kwasi ilate asia mutongo ya ile tembe na some qualities of leadership tondu baada yenda tongo yi achekeshi tienda tongo yi mena that leadership onaze mutongo iwondo kwenda imbwa endini wa utongoi akatumia qualities ya leadership no kenda tekose untongo yusu ni mubiano ndo akuka kunenanya na siaisha mwa Mutongoi TV ibinda ingi atwala onga kwitengi twende na kunenanya namo na bomwe na kutatongo yalangela me na metuo isu ya kumya ndeto sia kutanithia andu ene ndeto nthuku so ni mubia sana Mondo museisi ane tutonga mubia kwa kuwe nundo kwatiana na itu Kilungu ni kwambia baadhi sailingi na uditwa bika moja wa Kilungu nyene kwendea muthenya wa kwaila nitawabeti